Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salad Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Central Empowered Committee जी Supreme Courtan धाडलेली हांगा based on the complaint or case taken up by Goa Foundation. तो report has been accepted by the Supreme Court आणि सांगले की वो डबल ट्रॅकिंग गोंयांक कांयच फायदो ना म्हणून. हे दीस पयले ताणें सांगुल्लें की तो 400 kV ट्रान्समिशन लायन पासून नाका ती आनी खंयच्यान तुमी रूट करा. CRZ स्पेशल कन्सिडरेशन घातले गोंयांक कित्याक गोंय हेज जिओमॉर्फिकल फिचर्स म्हणून. सो गोवा कॅनॉट सस्टेन सच बिग प्रोजेक्ट्स. लोकांची घरां मोडून झाडां पेडां मोडून त्या जनावरांक त्रास करून आमकां असले डेव्हलपमेंट नाका. अहें जावंक जायना. कित्याक सांग, जितलो रायट आमकां मनशांक आहा न्हू तितलोच रायट बाकीच्या जनावरांक आहा पशु पक्ष्यांक आहा ह्या पृथ्वीचेर रावपाक आनी आमी तो रायट काडून घेवंक शकना. We are so thrilled that the Supreme Court has favored Goans against destruction. We as Goans, we used to be like, okay, we are in the west coastline, okay, we know, but we did not know the sufferings of the people on the east of Goa. गोंयकारांनी जो ह्या प्रोजेक्टांचो विरोध केल्लो ते गोंयकार खरे ठरले आणि बीजेपी सरकार खोटी ठरली. I request the Supreme Court to please inspect the remaining part of the track, along which the South-Western Railway track will be doubled. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचो आम्ही आदर करता, पण तरी दिल्ली इन्स्ट्रक्शन फॉलो केली.